kandi nyowe mukundeba ndikagambiriza w'abacyara n'abana babishiki mbona hati Jackie yakora mukoro nko hati nyowe naba yanyamba yampa mileage ayindi kubaza kwizira nkagamba point yanje kataha Jackie webare okuteta mukoro women economic empowerment kandi obwiro bwingi ekiri kuleta domestic violence no mukazi butagira kachi kasent. That is one of the causes. My Lord Bishop, ebibyona tumububi, ebibyona tukushenya maka, ebibyona no kureba nguni wa mukazi wagire cyo wakora cyarebe ko makagawe abana bawe babishiki bakuteka mashitinisa abana babozo bakuteka mashitinisa abo kwani bareba oryo mukazi wo mugasho. Munyanyazi Honorable Annette Katsime munjirize tugite ngaro zitu tumwakire aha stage aije hanuye ngaro zamani na kari agwa kartika member wa parliament engaro na kari abari kucyetegereze ngaro na kari. Thank you Honorable Annette. Honorable yanaza gamba nanye nitwara umuco kongera kusima akija aha graduation yanje konka minus sentence wampire na ebigambo wampire speech yawe na hatu tugikoyesa YouTube omiringo mingi abo kuba ekaba nehiga ebintu byingi so tukoyesimisa yoko kwato muzindaro expectation yanje te kubaza kuza sente neza bigambe bukuruga tumwongere ngaro zamana mnonga okana ka sente bishop byaja nkaro yokumo yongere kushikera abantu sente rangani warumanye cyarukwa abo chekechi ekimuriyo mutwara My Lord Bishop na Mama Joy eji yabahure eriaha abeshongoza abo mutano bebembirwe Jackie Bwemi abebitinisa abariaha obundi ntubasa kuba twineho abebembezi bagenzi banje politicians abami n'abacyara ombitinisa byanyu banyabo nabasebo mukama wita simwe mukama nabakunda mukurike Easter yenda kutwara msho ku My Lord Bishop Oksimaranga abwizoberi eri mukama yatorine kandi eri yatwa kandi akatoreza nensya nungi mazima Jackie mukama simwe abo kubo mukoro gwa marakire uri kutebekanisibwa kandi mazima plane za tigo zona rangastire mu stamp izobera ibyo nabyagenda nyenda kubakira mwena mwebare kwisha omukonsati ya Jackie mwebare kwisha kumuhereza mani mwebare kusigaho enyama n'enkoko omakaganyu mukijaha mukama baherezo mugisha. My Lord Bishop kuba ahereze kuturonda nka members ba parliament kutwakira mu parliament twinewe kibina bacheta Uganda Women Parliamentary Association ekibina ekyo majority n'abacyara konka harumuna n'abashija bache abakusubscribinga omukibine bari kutabatikirayo batekaho conference yebiro bitano bakwenda kutazya abakazi bakwenda kutugambira ekiri kumanyisa abo akibo ngo mucyara noza kwebembera district noza kwebembera constituency kandi waza kukora ki okureba ngo mucyara omunya Uganda yaganyirwamo bwenu kutwabugine tukakora bakatugambira enshonga ina ezitwakubasa kukora mu misanja emyaka 5
okureba ngu omwana w'omwishiki omukazi yamanya kyashemberire kukora. Ekyokubanza bakagira ngu promoting women economic empowerment. Kandi nyowe mukundeba ndikagambiriza w'abakyala n'abaana b'abishiki. Mbwenu hati Jackie yakora omukoro nk'ogwo hati nyowe naaba yanyamba yampa mileage ayidi kubaasa kwizira nkagamba point yanje katahamu. Jackie webale okutwetaha mukoro women economic empowerment. Number 2, batujja ngu tugende tusensitizing abakyala nangwana n'abashiija okureba ngu twamitigatinga domestic violence. Kandi obwire obwingi ekiri kuleeta domestic violence n'omukazi butagira kaki kasente. That is one of the causes. Number 3, promote girl child education so that we achieve sustainable development goal number 5 by 2030, where we must promote gender equality, empower girls and women. And lastly, my Lord Bishop, okugambira abakyala ngu nabo nibabasa kukola esente omu bulungi, bagura amataka, bani benda looni, batwale ekyapa ekyo, batunge looni, engaging in different economic activities. My Lord Bishop, ebibyona tumububi, ebibyona tukushenya maka, ebibyona nokureba nguni wa mukazi wagira eki wakora kyarebeko mu maka gawe. Abaana bawe babishiki bakuteekamu ekitiinisa, abaana baboojo bakuteekamu ekitiinisa, abo kuba nibareeba ori omukazi w'omugasho. Munsasiro okutandikira okwo yona konka nanda kworeka enshonga aha bwaki naaba ninteekwa kwija. Jackie webale kunyeta nindeeta apologies za doctor kandi nahati tinkumanya nimpura nagira n'okwerarikira abokuba nyikiro arwireho senyiga yafunaho na cough twarya hamuranchi yanje atatiwe genda nkushangeyo kogati kukuteresa muzeti ziriho namusirikira message tekurabamu kandi nabo mukati tubakumukwasa so yabashemere kubarya kandi tinkumanya bwachataka kiraha kandi no muhanda takashiremu abo kwa ba drivers be bakiriyo muka so nakunda mnonga konka yabashemere kubarya konka njasenyiga nabasa kwa yamukwata kubi ashare mwa byameho nabwecho niwe tinyine bingi byo kugamba my Lord Bishop kama ntumusimo wakwiro bwenje to articulate issues okatushomesa hati nyowe kunena nyironka point emwe wajigambiro mbyawe ezindi nanye nabaninyegera abo kuba according to St. Augustine akagira ngu he who sings prays twice. Ejiri kumanyisa ngo abeshongozi na munonga bari kweshongora ebyeshongoro by'edini imwe nimuyambaho okureba okuhimbisa no kweshongorera mukama nitubahereza ekitiinisa mwebare 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 munonga kandi mugendo omumisho. One of the challenges we have in this country is unemployment. Ihangeri tigine mirumo abantu barya street nibaronde cyo gukora kibuzire. So when Jackie na bagenzi bawe mwarugayo mukatandika wemirumo muka employinga n'abantu, we salute you. Tubaterera salute mwebare 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 munonga abo kuba nyowe my Lord Bishop nanye nkakura ninye shongora kaza mu church choir naye shongora ningundo kweshongora actually ningundo kweshongora kandi ngunda no kuzuna nangwe ninyowe shayo na adinka bire kuruga my Lord Bishop
awukaniteka kubanza nazo nawe so twashemerwa mnonga konka mwebali abo kuba emirimo yeteganise mnonga so wafunayo umuntu ngobwa karga yaka creating employment aro philosophy omwe akagira ngo don't be a job seeker but be a job maker so abeshongozi netubateka mwe kitinisa mwebale mnonga kandi mugumizemu mugendo mmisho. My Lord Bishop ineki yagambaho ngu ebyeshongolo nkebi nibitamba stress na depression so ntubasa kugira ngo byeshongolo numubasi it can help you to counsel you obyeshongora obura wagarukwa muki amani kandi na wano hinga abahingira abari kumanya wano hingora kweshongora omudakika nkemwe no wabugira ki urugezi abarukandika ibiti by'amashanyarazi aba hine byeshongora emba kubaha ebiba kweshongora turejuvenate them bakaringe bitorebeshayo nabagira ki bakitekayo so Jackie Bwemi na bagenzi bawe nitwenda kuguma nitubahagira kandi kiri kwetengesa cyona ekimukubasa kugira ngo icyo nkabebembezi ntubasa kuyambaho tubase tukikore konka My Lord Bishop ineki kiyagambaho azanye uko mcyara cyankwataho you have to walk the talk you can't eat your cake and have it kora washaramo kuba wa mukama obo wa mukama kora washaramo kuba wa stane obo wa stane abo kuba Revelation chapter 3:16 nejangu wano yosiyese one of children korechi otherwise kora abebyona the creator will vomit you nabwe cyabeshongozi mutwise kitinisitwe nk'abakazi kandi mutazokwe mukakoro bundi ebitashikire make sure you sustain your dignity as a woman nito turiyo kwenka members wa parliament we try our level best every day to keep our dignity abo kubeshitinisa cyawe nkibaza kugenda in a very short time uriyo mukazi mukuru nkanye oyina bijukuru oyina bakamwana oyina bakwe konka kandi byo rukora tibikwisa mukamachi ekitinisa murekendekeraho nyowe Dr. Silva Mchanwe abaryo mjenyi mukuru naba mushendekerize konka contribution yeye abe yajikwire ninjire bye yashiroko mukama simwe kandi asimo mnonga Reverend Milton yayanga kuteka wacheshongora cyanje nanye ndakucheshongora konka mwenu it's okay ay mukama wanje Yesu isho gumomuri ejo rukundo yawe korese ay mukama wanje mbone kukuhereza reba nkwasa ninyiruke mpaka rero namani n'obumanzi era nisho mwisho kutireho tari kumagamaga puro engaro z'amanu munonga za Honorable Annette Katusime Mugisha